nano kam ko menen docteur Aboubacar Chérif Diallo ale ko kamɓe wonno o fuɗɗani ɗeɗo hadiseji hanki hadiseji ɗiɗi fiinano ay ko kamɓe kadi wonno mo halfina fiinugol hadiseji ɗe ha gasa kono rede seydino ɗo ko alan sara kono jibriɗi ɗo alan sara o ɓe heɓi haaɗunde taw kamɓe no feƴƴini ay ko maaɓe seyno rasulu ɗon ay ko ɗum waɗi ɓe wawani fuɗɗatol hannde aray inchallah aray ko lomtotoɓe ka fiino سيكون الله سبحانه وتعالى يقوم صوابا يبني ووضع نحن طول يعبد وغير كان لمؤمنا أو بمن التوفيق فليكن مشكورا إن شاء الله Yeah, sebelum belum jangka, belum menjanji. Bapak lampin, sebab baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Hari kono nandi dembe makir non hari wana min prevoyano fi sharhugol hadith e jede kono singanto wadi yara e mandari no hebbitore be noddan harla woditi fi milon to sheikhon bay be hebi nganto ngo tawata o nganto jabiningo haray iden tokkitade kabe hattuno don iden gandi mugaddima wadi hanki haray iden tokkitade kabe hattuno don andi hanki be sharhan no hadith e jenin haray be sharhan no hadith e jenin joni iden tokkitade don siko hadith e goto hebuden siko hadith e didi bay hadith e jedin no jodi de landi hala buyti Sheikh al-Imam al-Bukhari rahimahullah tabaraka wa rahmatan wasi'a bimaki حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ
فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرأ الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معززا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. نعم. Karena dengan ditarik untuk ensar haido tiu kalima après ensar hay tiu on de mano yilten sharhin sanadon rijalon yiltoden sharhul ijmali bi'idhnillah. Uni haddathana Yahya ibn Bukair, ododen uni Sheikhul Bukhari, karmo ko Imamul Bukhari. Imam Bukhari ko jungo odo jangi o hadith do, ko do yewti Imam Bukhari fi o hadith do. هذا من شيوخ الإمام البخاري رحمهم الله جميعا. أما أرتب بعضهم فوق ويته ومن رجال البخاري. دونك كرمكو بمكو. فني قال يحيى بن بكير يقول حدثنا الليث من شيوخ يحيى بن بكير. يحيى بن بكير كوي جونغو الليث وجدت كان كدي حديثه. أنا عقيل ليث كدي كوي جونغو عقيل جتي او حديثه. ابن شهاب أنو كدي كوي جونغو ابن شهاب جتي حديثه. عن عروة بن الزبير أنو كدي كوي جونغو عروة جتي حديثه. عن عائشة urwa kadi jetti moy jongo biro meden Aisha ummul mu'minin biro gomni meden annaha wonde man biro meden Aisha qalat be maki awwalu ma budi abi ko adora fuddorede Rasul sallam nyala don ko be adora fuddoranede min al wahyi immorde wahyun ar-ru'ya as-salihah ko koydol moƴƴol fi nawmi ka doyngol. فكان لا يرى رؤيا بلاتنك بيئتا كويدل إلا سوانا جاءت
koyɗol ngol arday mithla falaqi subhi wono ceekol subaka ceekol fajiri yarano laaɓi posno hinti thumma hubbiba ilayhi hoti ɓe yiɗina alkhala'u weddagol on tuma ɓe yiɗi weddoyagol wa kana yahlu ɓe laatinoke ɓe weddo bi gari hira ka fammere wiyetende nden hira ɓe laatinoke ɓe weddoyo ka fammere wiyetende nden hira fa yatahannathu fihi ɓe rewa ton allah wa huwa ta'abbudu ko woni dewal allayali ya jemmaji dawatil adadi kon jomiraɗe kontugol qabla an yanzia ila ahli ɗo ɓe rutto ka ɓeygure maɓɓe wa yatazawwadu lidhalika on tuma ɓe yooɓoro ɓe rutto ka ɓeygure ɓe yooɓo fi artugol ngol ton kadi ɓe addora kadi ɗaɓɓata ton jooɓa kadi summa yarji hoti ɓe rutto ila khadija kanene khadija kadi fa yatazawwadu limithliha ɓe yooɓoro sugu muɗum kadi hatta ja'ahu lhaqqu ha gonga on ari ɓe ko woni wahyu wa huwa no on gonga ɗon e wa huwa no kanko nelal sallah sallam fi gari hirata ɓe ka fammere wiyetene hira fa ja'ahu almalaku ari ɓe malaikajo fa qala o wi iqra jangu qala nelaɗo maki ma ana bi qari min mi wonali komi janguɗo wawɗo jangude qala nelaɗo maki fa akhadhani o jogitilan fa ghattani o ɓiƴilan hatta balaga minni ha yottiyan aljihada tampere thumma arsalini hoti waccitilan fa qala o wi kadi iqra jangu qultu mi wi ma ana bi qari min wonali wawɗo jangude fa akhadhani o jogitilan kadi fa ghattani o ɓiƴilan kadi athaniya ɗimmu hatta balaga minni aljihada ha hewtilan kadi ko wiyete ko ɓittende tampere thumma arsalani hoti waccitini fa qala wi iqra jangu fa qultu mi wi ma ana bi qari koni min mi wata jangude min nami wawɗo jangude fa akhadhani fa ghattani o nangilan o ɓiƴilan kadi athalitha tataɓum thumma arsalani hoti o accitila fa qala o wi'i iqra jangu bismi rabbika inde jomima alladhi on khalaqa taguɗo khalaqa al insana o tagi neɗɗanke min alaqin morde heɗɗere faraja biha hotide ɗe ayeji faraja biha hotide ɗe ayeji rasulullahi nelaɗo allah sallallahu alaihi wa sallam yarjufu fu'adu ɓernde maɓɓe ne no diwna hede dimbo ɓe maapi fa dakhala ɓe naati ala khadijata kanene khadija binti khuwailid ɓiɗɗo khuwailid radiallahu anha e wela allah woni makko fa qala nelaɗo maki zammiluni suddela zammiluni suddela fa zammaluhu ɓe suddimo hatta dhahaba anhu rawu ha kulol ngol iwi e maɓɓe kamɓe sallallahu alaihi wa sallam fa qala li khadijata ɓe wani nene khadija wa akhbaraha ɓe humpitimo alkhabara fiyake o lagad khashitu ɓe maki mi huli ala nafsi e dow hoore an ay mi hulani hoore an fa qalat khadijat nene khadija maki kalla nano woniri amma ma pa ala e ma sonja ala e ma wallahi mi woniri allah ma yukhzika allahu abada allah hersintama fima bonata abadan poma innaka no an sabna non an la tasilu rrahim hiɗa tokka enɗa wa tahmilu kal hiɗa walla tampuɗo wa taksibul ma'duma hiɗa wallito mo ala wa takra dayfa hiɗa werna koɗo wa tu'inu hiɗa walla ala nawaibi haqqi e dow sonjaji e tamperiji fantalaqat bihi nene khadija yaadi e nelaɗo fantalaqat bihi khadija nene khadija yaadi e nelaɗo hatta atat bihi ha ɓe ardi e nelaɗo warakata bna nawfalin kawoɗo ɗen wi'eteɗo ni warakat ibn nawfal ibnu asadin ibnu abdul uzza ibnu ammi khadijata oɗo warakat ibn nawfal ko ɓiɗɗo bappa nene khadija ay ben makko e nene khadija ben nene khadija no kafi wa kana mra'an on warakat latnoki ko neɗɗo tanassara on ɗo ɗo annasara annasara ɓe o jeeya fil jahiliya yani wattuno hoore makko annasara fil jahiliya ado l'islam arde wa kana yaktubu alkitaba mo windirano deftere nden al ibraniya yani kalimat ibraniya ko ɗum o windirano deftere tawrata nden aw deftere injila nden fa yaktubu min al injili bil ibraniya
windirano immode linjila on e ibraniya konngol ibraniya ngol o windirayno masha Allah konko Allah o muuyi an yaktuba yo windu wa kana cheikhan o laatinoke ko mawɗo kabiran nayejo kada ami hari ko o bunɗino fa qalat lahu khadijatu nene khadija wiyanimo yabna ammi kayo ɓiɗɗo bappa isma heɗiti min ibni akhik o siɗɗo maɗon fa qala lahu wi'animo wi'ani nelaɗo warakatu yabna akhi kayo siɗɗo am kayo ɓiɗɗo siɗɗo am mada tara kono yiwɗa fa akhbarahu humpitimo rasulullahi sallah sallam nelaɗo sallah sallam khabara ma ra'a kumpital konko ɓe yi fa qala lahu wi'ani nelaɗo waraka hada namusu o wahayuɗo alladhi o nazzala Allah mo Allah jippini ala Musa e dow Musa o ko sifiɗa ɗo hunɗo tikadi Allah o jippinno e hoore Musa ya laytani hananino la fiha e oɗo ɗen ko yiwɗa ɗo nde ɗum ɗo ɗen no ara jaza an hara komi suka marnoɗo doole hara miɗo tiiɗi laytani hanino ma hananino la akunu mi laato hayyanara miɗo wuuri id yukhrijuka tuma ɓay nde yaltinoytama qawmuka yimɓe maɓe fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo o maaki awa mukhrijihum eɓen yaltinoyaylan qala naam o wihi lam ya'ti rajulun neɗɗo addali qattu few bimithli ma ji'ta bi sukko ko adduɗa ɗo illa udiya sina o heɓa ayɓe wan yudrikni si ɗum tawilan wan yudrikni si tawilan yawmukan ñalande ma nde ɗum no ara e ma yottinoya ɗum an surka mi walloyte nasran ballal muazzazan tiiɗungal aw tiiɗinangal thumma lam yanshab hoti wontali waraga an tufiya sina nde o feƴƴinta aɗo ɗum wadde wa fatara al wahyu on tuma noon wahyu on kadi taƴi darti haray ko tew hadithe on ni inchallah hiɗen artude ɓe mudakkiraji ɗi gari ɓe wadde pause senne mudakkiraji wonande ɓe heɓali tawoɓe ɗumannaki ɗumanno yaako ɗe waɗe nedi oɗa nodda inde ɗen ko ɓuuri e yawde onon yo daro an nodda goɗɗo jonna heña nodda goɗɗo jonna ɓuuri e yawde komo inde mum nodda wo jaɓa Abdourahmane Diallo to no moƴƴay to yaw seeɗa so ala waɗine ɓe ga salaga yakala wonɓe ɗo ɓe jonnen na wonɓe ɗo ɓe jonnen halas ahmad gontaji to wonɓe ɗo ɓe maccu ecce ɓe maranende ɗa Abubakar Duriso, Ibrahim Diallo, Suleiman Ba, Astrovendiala, Amadou Diallo, Suleiman Ba, Astrovendiala, Abdurrahman Diallo, Asakaton, Khalid Ba, Khalid, Ahmad Said Ba, Alfa Omar Diallo, 83. Ibrahim Diallo, 31. Ibrahim Diallo, 41.
kira di Banti. Atau Suleman Jallu Trantuara. Abdurrahman di لا بالوقت حديث الثاني وبين الجتي بالوقت حديث الثاني حديث هذا Alfa Ahmad Jallu. نعم هذا Suleman Jallu yang kasih. baru tak kata wala wali mubah Lalu Yahya tu. Berapa banjir? Tapi kita خلاص خلاص doko o hendoto mudakkiro ko ma windo jonnon e darni do taw hasi do gasi wonde ma windo e to kono non ko min tori mudakkiraji di in watte hakkide hadi amana ala anakum kala kettudo mudakkira gasi o nabe waddi dum ka kankira walo mari tara yo ando ko jawdi woni bonnude kono mudakkiraji di wadira parce si dawra on gasi ko jangol konti ondi hunju hadith je do wawi wadde jama mo don jango dum do ha dum do bowra ondi kadi janna wobbe go hade ko mudakkiraji di wada ko budi dépense en famundi de moƴƴa ko fi kadi o naforne duudo hebo naforne ko ne nder mum kon kono si do gasi tun on nabi mudakkira o libiri ni wobbe to de ata no servire gato kala don haray dum no haray moƴƴa ara on digi fayi responsabilité on voilà nayo yebe few ko fontu jango ka be ngure ma dai bondi jangana dum be ngure ma ne hadith tani wasin awde ngartude lawol tammongol lawol arnongol en jangi hadith on ha o jodi ko lawol dimmongol nabi tew lawol tammongol hande kan non ko sharhul ijmali lil hadith woni hadathana yahya ibn bukayr wiiden ko moni yahya ibn bukayr man wa yahya ibn bukayr do ko tonu jungo man wa yahya ibn bukayr naam komboni mo ha Sheikh al-Bukhari ko karmo ko Imam Bukhari ko jongodo Imam Bukhari filli odo kadi filli e jungo goddo onno Bukayr ko soro makko o damba babe makko ko Abdullahi fi honnum sabuna ko be nongo lolliji buri hewde kon karmo ko be hadith ben be dambay on dige ko andira dum be li shuhratihi bihi wa kunya makko ko Abu Zakaria donc Imam Bukhari la yarwi illa min thiqa Imam Bukhari jettata hadith zina e jungo ngene bendudo mor rijalu karmo ko be Bukhari be ko bendudo mor o yantaqi kam o subay o suuta nde mo jetta hadith on nakari yeti kala minaniri kari taw on kari don ka tefirda fi makko tay mo laadi puy famudiri yahya ibn bukayr abu zakaria tuwfiya 231 wa 200 ودوي قال وي حدثنا الليث ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي المصري الليث ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي المصري ودوك مصري yang kejo kanko kadi go Sheikh Yahya ibn Bukayr وي an Uqayl edon jangi bay ko ndiya ka muan ana no tonka kono nyawori mu anana sini an kono an wa anna kono nyawori mu gandal hadith tadlis فحكم الاتصال إذا كان في تدليس إذا كان من أنا مدلسا
Mhm. Mhm. Wala kulli hal ɗum ɗon en janggoye ɗum ɗo ka ulumul hadis meɗen na ka ulumul hadis men woni wala kulli hal no mbaɗi ñawore men jangi kay bayi woni yamo yewti en fimo ɗum ɗon ton idan onni an ibnu shihab oɗo kadi ko filli ko an ana an ibnu shihab. Ibnu shihab man huwa ibnu shihab ɗo mbaɗi ibnu shihab boy ga ibnu shihab no ga azuri zuri no ga zuri ala ga ga ibnu shihab zuri imam zuri mo ga jangana ko sey sole نعم هذا هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري من شيوخ من؟ لا ليس من شيوخ البخاري بل من رجال البخاري من شيوخ من؟ نعم إمام مالك من شيوخ إمام مالك ليس من شيوخ البخاري نعم عن عروة بن الزبير والتابعي عروة بن الزبير هو التابعي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وني وكنلا أدو أدا فطرانه ده وحي والرؤيا الصالحة كوي دول نلا دو أدي جيبوده نودي كرمكم جبال يقول وندما وحي يري كوي ون أبا بلاي القزازي ون ابن الأشهب ون كسلي كون كواري كون كواحد أم بكو بإني وندما كويرا كويدول كفاسي وحي ونتي كفوتور ده وحي أرجلون إنلادو هري ينتي نلادو وحي دكا كويدول كوننا وحي ونلو بيتي بوي من ندو ولبيان الجنس للتبعير لأن إذا كان من بيان الجنس أنا بين ندو أتاون دكا كويدول للتبعير من أقسام الوحي أي من الوحي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الصالحة كون كسلي كون كواري كون كحديث فسوي في النوم كرما كوي ما جو يقول في النوم كو تأكيد وإن ما هاد بتاني وحي غريب وتقول كو أدغاث أحلام ما دهرا في جيغوتهم ونفكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح بيالي أنتم كدوينغول وحي أرالي بكدوينغول بدانو بهويدا سيوانا أنتم أرد بكني بتان ko be yino kon ka koydol be yi'a dum don ka koydol ka doyngol be yi'a dum don ikene pettan ala falaki ja'atu mithlu falaki subh sino jemminno fajiri feeri hentike hare hande kadi ko wonno yeso ma niwre fo ay lama ko non wahyon ardire ko non be yire no ka ko be yi kon ka doyngol wonni thumma hubbiba ilayhi al-khala hodi be yidina weddoyagol dengan dibai irhasatu nubuwa fuɗɗike nela sallallahu alaihi wasallam mandeji annabaku ɗin tawi ɓe no ɓe andirno hoore maɓɓe noon addunge dalano ɓe woni yirde hoore maɓɓe ɓe e pijji kawasiji ɓe tawa ɗum ɗo ko ma ɓe yaha ɓe weddoyo ka gaari hira ɓe wona nder ton sabu noon karmo ko ɓe maaki weddagol e alhaaliji gono nafa neɗɗo weddodagol e hoore mum darta hoore mum weddagol hakkunde mum e allahu subhanahu wa ta'ala ɗum no wona sabu ɓernde nde hetto e on tigi anda piiji boyi si goɗɗo heɓiɗo wano difficulté e soñjaji e probléme ji mo hani heɓude tan jemma ma ñaloma nde weddoto kanko ɗum yahudu hadda taskir nela sa sallam ɓe seeni ɓe weddoy ka gaari hira ko fammere mono yiwde makka yahamina telen ka nano hinde ɗon are no gasa no woodi ƴewɓe makka ɓen ƴewɓe ƴeewoyi nde andi konta nde hikkori andi ko gaari hira e gaari sawru ko ɓe ferayno makka ɓe seeno madina fammere nde ɓe naatono gaari sawru gaari hira ka ɓe yawno ɓe weddi ɗon ha wahi on tawi ɓe woni fa tahannathu fihi won ton hiɓe rewa allahu subahana taala wa huwa ta'abbudu allayali dawatil adad ɗum ko dewal e ñalaaɗi
kontaɗi ñalaɗi kalmo goɓɓe go maki zawat adam min babi taqlil woɓɓe no min babi taktir par ce que no ar noon e riwayaji goo nelaɗo wonno toon ɗe lewru e riwayaji goo koye suuma e kadi ɗum wonno ɗono to lewru e suuma e kono hari yatakhallalu bi dhihab wal iyab hari ɓe yahayno ɓe ara woni qabla an yanzia ila ahli ɗo e ɓe ɗon ɓe sento ka ɓeygure maɓɓe wa tazawwadu lidhalik ɓe yoɓano ɗin ñalaɗo ɗon ko ɓe ngurotono ka fammere ton ɓe nafotono ka fammere ton ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها سيونو يتون سيدا بأرتينو كسود après ɓe wonta kadi seeɗa ɓe ƴetta jooɓa kadi ɓe arta karmo koɓɓen no maaki ɗo istimbatan wonde ma goɗɗo duwa ka wayirdirde ɓeygori mum nden ha par ce que nelaɗo ko wanno ka fammere ko lewru e ɗum hari ɓe sentono ka suudu ɓe arta ɓe sewno ka suudu ɓe arta ini ɗo goɗɗo duwa ka wayirdirde ɓeygori mum nden ha joni no waɗoɓe duuɓi 10 ɓe woɓɓe wonay to resa ga goɗɗo wona duuɓi 10 ɓe yiidaɗi ara ɓe habbodiri woɓɓe wonta ɗo e goɗɗo resa heɓa ɓiɗɗo gooto ɓe yaha ha noon ɓiɗɗo hewta ka jomba ara ɓe yiidaɗi kadi kono on alhaali ɗo woni karmo koɓe no yewti ɗum ka charu hadith moƴƴa ɗum ɗin piiji fof hiɓena dow nde toon onni hatta ja'ahu lhaqu ha gonga ngari ɓe yahi wahyi on jippi wa huwa fi gari hira ay tawi ɗo fewndo wahyi on jippi ɓayri ɓena kana fil gar wa ahyanan fil bayt o in wowa fil gar fi o andu ka fammere wahyi on tawi ɓe na ka suudu fewndo wahyi on ari ɓe ka fammere ɓe woni na fewndo ɓe yawno ka suudu fatara fa wahyi on tawi ɓe ɗon ɓe arti ka fammere ko ɓay ɓe arti ka fammere ɓe woni toon wahyi on tawi ɓe ka fammere fa ja'ahu lmalaku ka arande ko maliku mi jangu ɗon ɗum ko khata fa ja'ahu lmalaku malaikajo on ari ɓe tawi ɓe ka fammere kombo ɗon malaikajo jibril alayhi salatu wassalam aminul wahyi aminus sama faqala o wi ay o wi en nelaɗo iqra janga ɗo o kalima ɗo sen sharhi mo ha jango en gaynata iqra janga hari gonɗo o wino ɓawo to fa yatahannathu fihi wa huwa ta'abbudu allayali dawati al-adad ka hanna jaka rewol woni tun allahu subhanahu wa ta'ala ko honɗum wonno nelaɗo no rewirto ga iya e ɗum linna kono hari nelaɗo fanude ka fammere ko ɓe hettodi allah subhanahu wa ta'ala no ɓe rewiramo par ce que hari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kana yunkiru ma yaf'aluhu almushrikun hari ɓe yettutuno koko e shirkoɓe wonno wadde sujjangol sanamuji ɗi barkinoraɗi toroɗi moloraɗi hari nabi salma ɗum ɗon wonki maɓɓe ki jaɓani tabiya maɓɓe on jaɓani fi honɗum par ce que ɓe andi no woodi reweteɗo ɓe andi no woodi taguɗo kambuli tagi leydi waɗi ɗin piiji ɗo fof on no handi e ɗum e diɗiɗo ɗen sanamuji kono tawi wahyu jippaki ɓe yeetiɓe ko ni warrete ma ko ɗum waɗete hande kadi kono ko ɗum ɗon woni ka wonki par ce que qur'ana o jippi tawde nelaɗo fitra salima tawhid kono ko tahiri ko gandal wonno jokkani ko ɗum waɗi dewal e ɓawo gandal haɗa jommugo saba kala si tawino no wodno mo sellanta rewgol alhara o jangali gombo ɗum sellana nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hato jinano allah no jippina wahyu e nelaɗo inna jango taw kadi ko ɗum nelaɗo ɗo yeytede jango par ce que nelaɗo harno tinni no wakkili idanni hadide gono toon ñande go seydna bilal arno tawi nelaɗo findingol ɓe fi juulugol te nelaɗo no waali wullude jemma waali rewde allah wulla tawi kaɓe wonɗo no loppi pot wondema ene nelaɗo a wulliray ni hiɗa yafana ko anɗa ko sakkintinɗa nelaɗo maki lagad nasarata alayya allaylata aya waylu liman qara'aha wa lam yatadabbaraha inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayat li ulil albab ila akhiri ayat idan si tawino no sellanayno goɗɗo ka o rewa allah hara o jangali wallahi ko nelaɗo ɗum sellanayno kono hay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo tawata yeddali allah mo tawata awa hay si yeddi allah no yafanimo ko laaɓi tos liyahfiraka llahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara
idan ko ɗo sellanayno kono sellanaymo jibril ari wimo iqra o wima nabi qari min mi wawata jangude dey awa a reway non Allah janga a reway Allah janga on ɗum o watti ɗon honɗum fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni ljahad o jogiilam o ɗi'ilam ɗum ɗo ko ɗum holli gandal heɓorta samba kala mo heɓay gandal o ɓiƴoto net mo heɓay gandal o tampay o sonjoto ko tampereji ɗin ɓurdata kono gandal la yuhsal al ilme birraha on digiɗano ha gonta few o ñaama ha o haara tew o jinda waɗa ko o faala o heɓa gandal ta habbu ɗum o ŋoŋay tawa o ɗanotako o welete tawa o ñamata o heɓay soñjaji toon so heɓa seeɗa kon inne kaari rewno e gandal ɗulle kadi ko seeɗa kadi o heɓoto par ce que nelaɗon sala sallam hoore koɓe jangi kon fof ko jibril jibani par ce que ko ɗiɗo ni karama ko nelaɗo kombo yombo woni karama ko nelaɗo ko ɗiɗo janni nelaɗo sallallah alih sallam hombo Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala seydina jibril kamɓe ɗon karama ko nelaɗo sallallah sallam par ce que nelaɗo ƴetti e junngo Allah direct ala jibril tawaka ka direct kamɓe ɗiɗo ala jibril tawaka idan hara jinaɗo nelaɗo jibril no ɓiƴa nelaɗo ha o soñjo no ano jippade tun nde woden hey woni gando kono tawi ko maɗi étape ji ɗo reme idan nelaɗon sallah sallam ɓiƴa ɗon ɓe wimaki mi janga o acciti ɓe o filliti hatti mi laaɓi tati no yirɗen ɗoni on tuma noon si ɗeɗo ayeji jippi ayeji jowi adi jippade iqra bismi rabbika alladi halaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآيات الخمس هي التي نزلت أولا إلى دي جبا دي نلا صلى الله عليه وسلم إلى أنتم نلا دو طالب علم هانيان دي بفئي صلى الله عليه وسلم ها بفئي نكو بلا بو بغاندال كا e hoore ɗum kadi fof ko ɓe jangi fof par ce que ko Allah tagi ko fof ko nelaɗo ɓuri jangude kala ko taga ko nelaɗo ɓuri par ce que konko ɓuri andude Allah ko nelaɗo sasam ɓuri andude Allahu tabaraka wa taala si feƴƴi Allah ko ɓuri andude Allah ko nelaɗo kono kon ɗum Allah wi nelaɗo wa qul rabbi zidni ilma Allah ɓeydanan gandal jaga nelaɗo jangali ha yuri si tawi alhaali nelaɗo o wa'ini haray konno eni ɗon haray ɗum ɗo ko tindinay ɗum en yo en wakkilo ngol ɗo jangugol yen hippingol ɗo jangugol jangol kadi diina kan diina allahu andugol ko honno allahu o rewirte no woodi e gandal ngal a heɓata ganto ka allah subhanahu wa taala wono arkanul iman arkanul islam arkanji ɗin amara ganto ko allah haɗi jangaɗi tentini wurɗo sugo alhaali mo wurɗen si tawi ko nokkeli tawata karamo kojo ala ɗon jannowo ala ɗon ɓenanaɗi ɗum ɓe yiyal ɗum alhaali ɓenan alhaali menen e enen ɗo wona go tentini wurɗo ko nakirɗo komin ratomaɗo si goɗɗo wuri ɗo rewiriɗo allah majjere o tawi allah o mara ganto haray ko wattugol hakkille ɗum idan woni fa raja'a biha nelaɗo ruttodi e ɗe ayeje ɗo ruttodi e ɗe ayeje ɗo rasulullah nelaɗo sallah sallam yarjufu fu'aduhu te ɓernde makko nene dimbohi mo huli mo maapi par ce que on tuma hari o andidirani e jibril ko ka bidayatul wahyi ka bidaya ka fuɗɗode ko on tuma ɗum ɗo waɗi neyano maapi no ani taw ko no heɓimi taw ko no nangilam par ce que nanon nelaɗo wawno aran allah hari hebiligo e nelaɗo fa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi nelaɗo rewali sana mo sujjanali sana mo ɓe alano goɗɗum ko wonno kande ɓernde maɓɓe ko tawata koko boni jibril artawdi ɓe ko laaɓi pos ɓernde no henti no laaɓi ko ɗon wahi on jippi idan ɓe tawi ɓe maapiɓe an fa dakhala ala khadijata binti khuwaylid ɓe naatika ɗo kadi no holli kala ko waɗi istimbat fiji buy ɗo kadi ɓiɗɗo gorko si o gañoto heɓay sonnaɓe si ɓiɗɗo gorko faɗi sonnajo kanko e gañi haray min hara ɗum ko si Allah bagori par ce que sonnajo ma on so ɓuttinanama o waltotako ma sanga tampere e sonja e ande tawa sa heeɓi sonja e ande ko ɓeydani wona nden ɗon ma ɓuuri nden ɗon on ɗigi feetay ka yaasi e makko babuy no wurto ka yaasi ɗo ta sikku ara ko probléme ka nder suudu no hoya ko tampuɗa ka yaasi o ko tampuɗa si suudu ma ɗum no ɓutti a fotto
sonnajo ma on si ɗon collabori a foto par ce que goɗɗo koye sonnajo mum mari ka wirto mari ka holla probléme e ɗum ɗo kono si tawi joni ɗa andi ala ka hewtite ala ka yalte ka suudu ala ka hewtite ka suudu on ɗigi falla hatta o feeta donc yo Allah arsuken sonnaɓe moƴƴuɓe Allah moƴƴin sonnaɓe men ɓe dare ɗo biro men Khadija sonnaɓe fof no duwa andude ɗum ɗo worɓe ɓe kadi fof no duwa andude alhaali nelaɗon sonnaɓe fof duwa andude alhaali nene Khadija ɓa yehuɗo wi ɗum nene Khadija wondema ɓe ɓernde nene Khadija ɓernde nden dimbike yi ko nelaɗo huli kon ko nelaɗo maapi kon faqala zammiluni e suddelan fa zammaluhu ɓe suddimo hatta dhaba nurrahu ha kulol yehi faqala li khadijata wa akhbaraha al khabar ɓe yiɗi ɗone Khadija ɓe humpitimo khabar o ɓe maki lagad khashitu ala nafsi hulani hoore par ce que ko heɓi ɓe ɗon kon hari ɓe wawi heɓude ɗum ɓe anda ɗum taw kon heɓi ɓe ɗo nene Khadija min babi awla wona hara ɓe anda kamɓe kadi ka si tawi nelaɗo kon ko heɓɓe ɗon hara ɗon mapiniɓe ko nene Khadija min babi awla yo ɗum ɓurde mapinde par ce que nelaɗo no ɓuri nene Khadija kono ɓayi o sonnajo jomirawo haqqil e faamo anduɗo moodi mum andu alhaali moodi mum eno ko jaabi kon nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam o wi kalla wona non woni o wi wallahi hada yadullu ala anna khadijata saddiqatan li rabbiha imo hooli jooma makko par ce que ɗo ko bittakiɗo wallahi ɗo ko huɗago ko tentingol woni kalla yandi kalima kalla ino ara e mana makara ko firtugol fennugol artu watti ɗon kadi wallahi ɗum ɗo ko hollugol gowgol makko ngol hoolagol makko Allah on e hoolagol golleji modi makko ɗi hoolagol alhaali nelaɗo mo dottindini e yewtere makko ɗo kalla wallahi woni ma yukhzika Allahu abada Allah subhanahu wa ta'ala yebatama o wirtatama abadan adna ila akhar ɗum lele fewndo kanel alhaali mo nelaɗo o wonno ɗon ko jomirawo imanu tum andata Allah wirtatama fewndo on sayda no gonno wayi ko fewndo annabi Musa arno ka bahru o iwi Égypte mo fokkiti Palestine wari ha tawi bahru no melmelti ala ka rewe ala ka fiƴƴire hayni fir'auna e qibtiyankoɓe no ara Musa e bani Israila no dari fatara altul jam'a ɓe haynodiri ɓeya mo be maɓɓe ɓeya no ɗuuɗi no mari armu no mari pejini fof ɓeya ɗuuɗa armu ala laysa hunaka adad wala udda falamma tara'atil jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun kono Musa wino kalla ayo bana kalla haɗum ko hoolagol Allah subhanahu wa ta'ala kalla ɓe o wina gonga par ce que ɓe inna lamudrakun ma wananna mudrakun ɓe hewtoto en ɗo jomɓe tawa en ɗo ɓe piya ɓe bonna fiɓe ɓe lanna en few par ce que ala ka lumbire si ɓe tawi en ɗo ɓe ɗuuɗi ɓuuri en ɓe mari dole ɓuuri en ɓe mari armu ɓuuri en joni jangol ngol no melmelti ala ka rewe kono ɓe watta fi men boni lan Musa wi on ɗum kalla ko ɗum mana kalla Musa par ce que mo hooli Allah fi makko bonata o yeɓota o wi inna ma'iya rabbi sayahdi résultat waɗi on hono résultat o kono ayan ko ɗum wi yeeso ɗum wa hayna ila Musa an iddi bi asakal bahra fanfalaka fa kana kullu firqin kat tawdila yono billahi aleykum tuggorno ay sekude bahru Allah nono wiide bahru uddito ka uttoto ka uttotako direct uttoto ɓawa yeddata Allah Allah wiya lumbe ma Allah darna ɓeya to ha ɓeɗo lumba kono acci o holli ɓe wondema Musa ko joma iman no hooli Allah kala alhaali ma ko o sattino o wayi wono way siɗa hooli Allah tabaraka wa taala ɗa hoolorimo o yultintemo few kono fala budda ɗon harɗa hoolimo imanu no ti nene Khadija ko mawqif dari ɗo o wi kalla wallahi o wi wona ɗon waɗiri fima yebota ko fima bonata kono noon ɗum noon kadi ma tawa golle moƴƴe no jokki hoolagol allahu tabaraka taala fala budda
wonda e golle moƴƴe dewal e tawondi ko jaatigi Allah subhanahu kono goɗɗo tan jaatigi Allah ko bitawhid wal amalu salih wat ta'a on ɗum o siti ɗo non golleji nelaɗon sallallahu alaihi wasallam innaka ando ko ta'lil ko ɗum hatta Allah yeba fima ko ɗum hatta bonna fima innaka no an la tasilur hiɗa jokka enɗam milanno ko ɗum woni enɗam enen ɗo fof kombo andi hara karmo koɓɓe ngata waka enen jangana kuɓɓe ko ɗum woni enɗam ko tele nga ɗon tonde jungo na ha gasi en tawtiɓe ɗo ka eɗen tawti ɗo ka enɗam maɗan ko ɓe Allah kafumaɓe enen ɗo fof ɗen kafi kono woɓɓe men kafa damɓe woɗo yummama e baben ma nodi ɓe kafuɗa yummama e baben ma nodi ɓe kafuɗa yummama non kafuɗa baben ma yummama e baben ma no mari siɓɓe ka idan ɗum ɗo fof ko en lama neɗɗo no mari siɓɓe nogay e joo sappo joo ko worɓe sappo ka rewɓe ɓeɗo fof ko enɗam ma ko non layirta laya to ɓen ɗon ni ronoɓe maɓe kono noon honde siɗani ɗum ɗon si tawi woɓɓe tummodiri woɓɓe ronata kono ɓeɗo fof ko siɓɓe ma ɓeɗo fop jente fota kono mi fala haala kom woni arando siɗɗo ma on kom mo jokkata enɗam mo premier on kom nam yummama e babema awwal rahimaka yummama e babema ha hewto noon ko hatti ɗum ɓeɗo ɓe fop maɓɓe no harmi ka taƴoɗa goto e maɓɓe haysi ɓe taƴikema hino harmi ka haɗa goɗɗo e maɓɓe moƴƴere haysi ɓe haɗima hino harmi ka lorra goɗɗo maɓɓe haysi ɓe lorri mbaɗa sen fami ko ɗum waɗi si nelaɗo maaki ittugol sadaka jonna enɗam mum ko honɗum ko sadakatun wasila sadakatun wasila nelaɗo noon ko jokkaynoɓe enɗam heɓe yiɗuno ɓaɗoniraɓe maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala ko adi vidéo wajo ko hombo wa andir ashiratakal aqrab ko ɓen noon nelaɗo kay koɓe adino wajade ko ɓen nelaɗo adino wajade ko noddunoɓe ɓe ƴeeka fello safa hari komɓe wonno ɗon ko ɗum waɗi aɗiɗo yeddude salo on wayno kanko Allah kadi waynodiri ɗum hara ɗum ko wattugol hakkille tokkugol enɗam no jeeya eko mankiran en fewndo o sahi ɗo tokkugol enɗam haɓugol musidɓe mum ɓadodiraɓe dambe maɓe yumma goto e maɓe bengotoɓe maɓe ɓiɓɓe ɓen ɗon ɓen mawɓe maɓe siɓɓe mawɓe maɓe yumma gotoɓe mawɓe maɓe bengotoɓe mawɓe maɓe bappiraɓe mawɓe maɓe e bappiraɓe ma kafiɗaɓe ɓen ɗon ha on tigi wona yo haɗuɓe moƴƴere iwayde e makko wona yo lorra makko iw e makko ara e maɓɓe si iwi e maɓɓe lorra ari e makko ko yo muñu laysa lamru bihay hada lil kumbalu min annas kono si Allah subhanahu wi wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim yalla waɗi muñiɓe idan fala budda ɗum watten hakkille son ɗon yeƴi nene Khadija ko ɗum adi wiide innaka la tasilu rahim joni goto ɓe me yilto dara ko honno wondiri e siɓɓe makko ɓe ko honno wondiri e siɓɓe bay miɗo andi taƴodirɓe nene goto no woodi kala bal miɗo andi haɓɓuduɓe e mawɓe mum yumma maɓɓe be maɓɓe ɓe haɓi kamɓe yumma maɓɓe be maɓɓe ɓe haɓi yumma maɓɓe par ce que yumma maɓɓe no manki ɓe resɓe yumma maɓɓe no mankinani ɓe aki oɗo kono torrotama si hatoñini e yo Allah waɗane kono fewti Allah wiya Allah okkoran eɗa haɓi yumma maɗa haɓi baben ma eɗa haɓi nene goto maɗa haɓi ben goto maɗa haɓi bappa ma kono fewtirta Allah wiya yo Allah waɗane donc ɗum ko wattugol hakkille mbayi ɗum ɗo tun ko mawɗu yele darsu yele hadise je dolle e wakkande no joɗi fi ɗum mo taƴi enɗam ko ɗon joddi makko ni Allah taƴoto mo lanni a taƴoto enɗam ɗum Allah taƴoma ara raɓɓiɗi ka ɓasi si Allah taƴi ke mare ko ɓo perdi
anni ɓay Allah tagi enɗan kontola yawnoɗa woni ka arsiɗa jom ila wengoynoɗa landi Allah haqqe majjam enɗan fijirtake no jeeya ko wonta saabu gurdam maɗa ɓeydo juuta arsike ma o yaaja wonɗum tokkugol enɗan o hadise ko wonɗen jangganɗo ko fi on dafidol wota janngu awmo janga an ta janngude ɗo hadise siɓɓe ma ɓe ronkade janngude tawa ɗon fota siɓe haɓima haɓay haɗa nafa ko jangganɗa ko foti ɓen hekari no jangguide andi kari batti janggi kun ɗum foti kono si a janggita ɓe janggaɓe ɗon fota haɗa nafa ko jangganɗa ɓay ɗum ala jannguda wona ministre ma wona ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗon haɗa wattugol hakke toɓɓere arander nden ɗimmuɗo ni wa tahmilul kal eɗa rondito tahmilul kal ko ronditagol sattendeji e lorraji e probléme par ce que aduna fof ko sattende e lorra e probléme kala neɗɗo mo wawali ronditade o yultata gurdam makko ɗa yultata ɓe andi kono ni angal yultugol gurdam kono ni angal yultugol gurdam ndare watte hakkil ga kono ni angal yultugol gurdam ana gurdam makko ɗa yultali kono non ko wurgol ha maya nata yiite Allah dande mo wuri ha mayo naati yiite ara o yulti ara o yultani o wuray ko embere ko wiya yo wurɗo ko kono so mayi tawi ko yiite ɗo joddi makko are marsi haɗa o yulta ara gurdam makko ɗon o yultani joni noon no jeeya ko wonta saabu yulta e gurdam probléme ji heɓayni mbaɗi ronditoɗaɗe moñoɗaɗe sa wi kala ko waɗaɗa a yottoto kala ko ƴanguma a fiɗɗay an kala siiɓiɗoma a siiɓotomo kala yenɗoma a yennaymo kala boniɗoma a bonoto e makko a yalta e dina ka Allah a yatta e golle moƴƴi Allah subhanahu wa taala ko ma wona muññiɗo ronditoɗa tahmilul kal sattindeji e tampireji woni ko iwrayɗi ka Allah ɗi woni ko iwrayɗi ka yimɓe ɓe tawa ɗamari ko wiyete ko tahammul marasen fami ɗamari ko wiyete ko tahaful yejjitugol ko waɗa Allah subhanahu walyafu walyasfahu ala tuhibbuna yaghfira Allahu lakum oɗum heɓata ɓerde fotini deƴude rewande Allah subhanahu nelaɗo noon ko noon wawno sallllahu alayhi wa sallam ɓerni waw nene Khadija no manitani ɗum nelaɗo onni on ɗum wa taksibul ma'dum heɗa walla kadi hato jinɗo e wallede hato ñin ka aduna ɗo no woodi fa hato yimɓe wallede ka jon etagol wawa wallitade gaseteɓe wallitede ɓen no wawirɗa wo siko an tigi wallata walla si tawi koya rewru e wawɗo wallude o walla walla hara wana yayi neɗɗo tampuɗo sonjiɗo tawa ɗum no welama Allah subhanahu wa taala himo wawno okkorden en fammu meɗen mo be kala ko faala embere ko faala no faalira dérange koni gonka makko ɗi hande hadith Abu Dharr wona ko sahi Muslim on ka yabna adama law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum qamu fi sa'idi wadi fasaluni fa'ataytu kulla wadi mas'alata man akasa dhalika mimma indi illa kama yankusu mikhyatu idha udkhila al-bahr Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗiri woɓɓe go alɗa woɓɓe wasa woɓɓe gandiɗa woɓɓe ronka gandiɗuɗe o sendiri noon ko fiye heɓu moƴƴere joni noon an sino woodi geɓal ngal Allah waɗanma tawi on ngal geɓal ɗo ɗa wawi nafirde ngal ɗon julɓe ɓen a salike nafirde ɓe ngal no haɗa gasi ɓuɗe gommo perdinɗa haray ko hoorema kala ko heɓuɗa e moƴƴere hiɗa wawi goɗɗo go mo waɗa wallu ko ya wallito nelal ko ɗum wonɗo jikku maɓɓe ko wallitagol nelal bal fi mofte maɓɓe ɗen mapimɓe haɓe noti waji Allah tigi qirritaniɓe fala tadhab nafsuka alayhim hasaran fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadith asafa nelaɗo ƴetti aya goto jangi jemma o petnotorade Allah fi shafatul kubra fa shafatul kubra ko poɗodira no hakkude nelaɓe mo be no falanano ɗum yimɓe mum ka Allah subhanahu jonni ɗum nelaɗo wa min alladi fatahajjad bi nafilata laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmud Allah nelaɗo yimɓe jemma juuli no torade Allah innahum ibaduka in tu'adhibhum fa inna ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ha nelaɗo heɓi ɗo fii ko ɓe mofte maɓɓe nelaɗo kay ɓe gurdam maɓɓe ɗan fuu ɓe ko fii goɗɗo ɓe yangi ko fii mofte maɓɓe ɗen ɓe yangi ko fii mofte maɓɓe ɗen ɓe tampi ha ɓe noti wajiɓe ɓe waali ga dañke mayɗon ɓeno ummati joni noon lontiɗo nelaɗo kadi ko tawna fi hoorema makeɗa bal mofte nelaɗon ko ukhrijat linnas si tawi an ko maapima ko fi hoorema tun e ɓeygore ma nen tun mofte nelaɗon maapinalima
hara a wonani ñentiɗo nelaɗo ndene Khadija no andino ɗum ɓe ma wa taksibul ma'dum da walla waso da walla tampuɗo onni wa takra iddayfa hiɗa werna koɗo ɗa teddina koɗo ɗe gandi fi koɗo l'islam o gaccali fi koɗo ɓawo man kana yu'minu bil yawmil akhir falyukrim dayfahu teddingol koɗo ɗe andi kon ɗoni koɗo kon ɗoni koɗo kon ɗoni koɗo koɗo ko arɗo ka anda emo faala feƴƴude na arɗo duumagol wongol ko ɗum waɗi ikramu dayf ko balɗe jel balɗe tati fi honnu on ɗon e nder ɗen balɗe tati ɗon o ari nokkumo o anda leydi ndi o anda hoɗo ngo o anda goto goto andama on noon si heɓali ko wallamo o soñjoto ka o soñjoto ɗen andi noon Allah subhanahu wa ta'ala yiɗana jama o soñja mo soñjike o tampi karam o rewirta Allah donc kono so heɓi werde o heɓi ka o weera heɓi ka o nafo hande kadi ɗum haɗa mato yiɓanande de catalum fi o salli mo juula jemma ka kono si tawi mo weela o ñamani o heɓali suudu ka naata par ce que si goɗɗo yiriɗo ha e 3 heures du matin heɓali suudu ka naata on naafi julde jemma ma pintamo ka ɗum haɗa mo boyno hato ñini ka doño non teddingol on non julɗo so woni koɗo teddingol karma ko ɓe no maki femɗo wono hôtel jiɗi no remplaçant no kono ko siɗa ɓari coggu hôtel kadi ka ɓeɗe gandi hôtel jemma goto ko jeeɗi voilà ɗum noon kadi si tawi joni exemple joni goɗɗo no darni hôtel fika hoɓɓe werne hara ɗum ɗon fof ko hunde labande façon ji ɗin fof no toon kono koyen andumo ɓe e mberi mum hay fi fewno hande no metti fi par ce que woɓɓe ara hara ko hoɓɓe kono hara kadi hara ko hoɓɓe façon ji goo toon kono neɗɗo ya andu do julɗo no hana dankede julɗo no hana tambidede e façon alhaali no o woniri o nela so sama no andirano ɗum nam o inni wa tu'inu ala nawaibil haqq hiɗa wallito kadi e dow soñjaji tampiriji e lorraji idan ɗi ko sifaji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam si goɗɗo wa'i ni Allah accitita mum a moƴƴota koye Allah bono e ma enen Allah kon ɓuronde betejo si Allah ma gharraka bi rabbikal karim iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al insana iqra wa rabbuka al akram neɗo maki inna rabbakum hayyun karimun yastahi min abdihi rabbun inna rabbakum hayyun karimun koni karim ko betejo woni karim neɗɗo yoɓitirowo ko moƴƴi ko ɗoni karim Allah subhanahu wa ta'ala ko karim kanko si a bonni a wi accanan o accante o wallitotoma kala ko o waɗuma e ko o waɗanma fof ko nafa wonandema kono ko si tawi a jangi yaɗin piiji anda ɗin piiji idan woni fantalakat bi khadijatu hatta atat bi warakat ibnu nawfal ibnu asad ibnu jahiliya wa kana yaktubu kitab يكتب وكان شيئا قد عمي فقالت له خديجه يا ابن ام اسمع ابن اخي فقال له ورثته يا ابن اخي ما ترى فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راى بنين خديجه يادي نلا لون ko warta wodi riwaayaji ko fari baynira li na fammere andi tenen khadija no jibi ene ko sheytani ni ka ko malaika parce que teno nela do no mafi ɓe yinelaɗo wayno te nano ɓe andino nelaɗo ari no maapino ene ko cheydane yinelaɗo gago mala nene khadija ko si wonino ka nder sukudu ɓe ittayno sukudu maɓɓe duyyata si tawi woni ko malaikaɓe ɗum mo watta yalta si ko cheydane ɓeydanaɓe ko ɗon ɓe ɓurti andinde wondema oɗo ko malaikaɓe ɓe andi wondema ko ida sakuɓe mandi ɓe anda ba ko yettina بأنه ورقة بن نوفل وبيت بقى ما بأنه كناري ونوي وبودي كنا بأنه لأن يتبع الله بين هاي وقول مثلا ونبودي كفن يجري دوبي جامد كده هبي لما فهم ويحقل ولي نقدر لو دوبي كفن
parce que oɗa e feƴƴiri génération ji buy o bonkodiri aduna buy o yiɗi buy waraka duna himo andi ko feƴƴi himo andi mando annaba ko feƴƴunogu himo andi kono alhaaliji ɗum wonirno ko ɗum waɗi si nene khadija ƴettineɗo ɓe o ka waraka harna on noon tu wonno fewno on saahi kako kanko tum harna kanko tum idan ɓe yehi ɗon on ɗon jippintini fondo maɓɓe on o holli nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sifani ɓay nelaɗo sifanimo ɗo yiri non o wi ko ɗum ɗo tigi arno annabi Musa heɗen andi nelaɗo ngal nelal Musa ngal o nandi ha ko ɓuuri yewde ko ka qur'an o ka sunna o nelaɗo e annabi Musa nandintinte nelaɗo annabi Musa nandinte e karmo goɓe maaki wondema jinnaji arno ɗin heɗagol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko jinnaji no ɗiga annabi Musa wonno ɗin fewno annabi Musa woni garno heɗagol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam heɗen andi yawmal qiyama si annabaɓe nelaɓe fof darike ndarugo ko hombo ɓuri heɓude jokkuɓe ko baɗodirta e nelaɗo ko hombo ko annabi Musa baɗodirta e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam idan nelaɗo annabi Musa hino nandi moƴƴe ko ɗo waɗi oɗo kadi wi direct wondema ko sugu ɗum jippino e Musa na Musa ɗum wawi jippi mum ka annabaɓe ɓe nelaɓe wawi jippi mum kono o nandintini direct nelaɗo ngal e nelal Musa ngal ko sugu ɗum jippino e Musa onni wondema miɗo yeli yo Allah tawnan nde ɗum no jippo e maɗa ndeɗa yottinoya ɗum yeeto yo ɗum tagore nden yo taw hara miɗo tawa hara mi wallete ko ɗon nelaɗo andi wondema se ɗum ari comba waɗe ene ɓe yaltinoyalam ɓe haɓaylam o wi kala aduɗo sugu ɗum o yaltinte o haɓe hay hande komin juuli juma min gayni makko baɓe mbuy no tummodiri tawi no sifede ɗon fewndo sunna on tum fuɗɗino tawanoɓe on sa'i ɓayi no woɗi ha joni tawanoɓe fewndo sunna on fuɗɗino no woɗi woɓɓe gol feƴƴino kono andunoɓe on sa'i si sifanike ma e hande en tawi alhaaliji ɗi no sirti ka hande ko koyden ida jaa nasrullah wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih addunoɓe wadde dawa ɓen hande ko ɗum si tawi Allah no wurni ɓe hande ko ɓe duwa ko yettugol tun Allah jarnamo insino par ce que ko kamɓe soñjano piyano raltina e cuuɗi rewɓe mum jatta ɓiɓɓe mum woɓɓe piya ala ko waɗat woɓɓe ba e mum femba si tawi suguɓen no wuuri hande haɗa konno kamɓe ɓe wiyata ko alhamdulillah tun ɓe duwa ka yo Allah yaafo feƴƴimɓe maɓɓe ɓen wuuri maɓɓe moƴƴude joddi par ce que ɓe yanganike dawon so yi hande affaire ɗo sunna hay kalmo ko batini tama e juuɗe hande hay kalmo ko batini so ari ɗo joni tawi ka juulete fof a yeyi ɗo ha gonga Ustad Souleymane siya yolde wotere ɗum ko accirɗo jungo saffaji ɗino a tawi mo yiɗa on tami jungo mo yiɗa on tami jungo mo yiɗa o amin hande ala ko pirede ka amina ɗum joni sunna on yaajino ko woɓɓe tampanno ɗum nelaɗo so sama adi ɗo tampani ɗum ko nelaɗo ka ko ɗum waɗi hombo e nelaɗo fotta baraji yawmal qiyama ko nelaɗo hombo fotta baraji yawmal qiyama ala fihon ɗum ko fihon ɗum nelaɗo ɓurani fof baraji yawmal qiyama ko passé ko ɓe nelaɓe ka na oɗo na ko nelaɗo kala juuluɗo ila ñande nelaɗo nela ha ñande ngal dari kala juuluɗo so heɓi 10 nelaɗo heɓay 10 so heɓi 20 nelaɗo heɓay 20 so heɓi 50 nelaɗo heɓay 50 so heɓi 100 nelaɗo heɓay 100 ko jaloni juulde ila wontoma heɓi ɗum kala horuɗo so heɓi 10 nelaɗo heɓay 10 kala waɗɗo zakka kala dewal ko ɗaɓɓirde e baraji ka Allah fiɗi aljanna naate kala heɓuɗo ɗon goɗɗum nelaɗo heɓay waɗum kon kamɓe omo fotoyta wala mo foto ko ɗum waɗi addawa ilallah noddangol allahu subhanahu wa taala alawa ɗum alawa noddangol Allah golle hittuɗe tedduɗe mawnuɗe ɗi Allah yiɗi yarli wo noddangol Allah ala si tawi jommum no feewi no noddirde e gandal e faamu himo gollitide goni janngude ko wa man ahsanu qawlan
ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من نكمانا من نكون فمن عندك ومباري ما نجدي إما استفهام إما نفي ومن أحسن قولا بالاستفهام الله لن كهم بوري مؤيد كونغو لا يمكن دان الله كون جواب يوم الله ومن أحسن قولا بالنفي كريوان الله مؤيد كونغو لا يمكن دان الله الله jonon noddangol Allah ngol ɗon no lande yildo sira nela ɗon jange jikkuji nela ɗon sallallahu alaihi wasallam idan warakat nawfal wo nela ɗo lorrete o tampay ko ɗum waɗi konon ha hewti ɗo hande noddugol ngol Allah en jogi karmakoji janguɓe waɗi doctora eɗen jogi ɗum ɗo ko ɓe hewde ko sene ko tole ko make don haray ɗum ɗon adiɓe ɓe no du'ani tane ɓe du'ane ɓe qirritane yo Allah subhanahu yoɓɓe moƴƴude e joddi idan o inni wondema goto adada sugo ko addi ɗo siwana o yaltinte siwana o haɓete himo yeeli noon tawede ɗum ɗo o walla nela julɗo fof kadi ko ɗum du'a julɗo fof no du'a yelade tawede gonga o walla gonga hara ɓayno woɗi sakkotoɓe hara wonali e sakkotoɓe ɓen ko ɓe inni en ɗo ɗe wondema ko yoni nayi ko lero mum 29 don haray inchallah ko ɗon woni darɗen andi darson ko heɓɓitaɗo hari nami wonnoɗo karma ko ɓe wonno ɓe ɗon ɓe mbi fati nde en torki Allah fati ɓe Allah innoɓe yafoɓe naata ɓe aljanna ene kadi hulɓe wodu Allah fewn tabinne ɓe hokkan timmode moƴƴere hare ɓay karma koɓɓe no ɗo docteur Ba en no ɗo hare watte micro e jungo maɓɓe ɓe mawlitana en ko woni ɗo kam on tuma ndare no hombiri inchallah ma mono mari landal landoɓe ɗo ɓe jamanayi inchallah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عليه الله Participante de ese dinero, o de igualdad en la parte de la para tomar más todo el campo gol gira ke ko wona e jangede ko sabu jangede moƴƴa defte no sharede séminaire kino waɗede jama'a ko tawede ko ɗewde windade kono kala e dañi ko darto ko wona e jangede ko haa won ko fuɗɗi mum telen mata golletirgol ko wawtinida jangtike ɗo sifaji nene fayija dallilori wonde ma Allah subhanahu wa ta'ala wonde tan nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam abadan jantike ara mo kala e men noɗaahu ko honɗo fewni e ɗin ɗon yalli kanko e majji koɓe kon fof ɓe yaari si ɓe yaari ko etta Allah o ɓurta kadi wakkilade so tawi ɓe yaada o darta ɗore makko o wattadina moƴƴo so ndaari ɗo golle ɓe jantiɗo ɗum fof ko yimɓe e wonno annafo ta'addi nafoore tawede ko nafugol goɗɗo ko nafoore tawede naa e dow ɗum haddata si a juuli ko anton si a hoori ko anton kono ɗo ko ɓe janti ɗo il faut o yowondirde huɗum nafugol goɗɗo goo areɓe wonde yeɗen ɗumɗaɗe mon ɗum nalam sallah sallam en no maaji ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓe ko ɓurowone nafude mum ɓe jantani ɗe ko jokkere nan ko toɓɓere mawlanade hulɗinide moƴƴa tawi ni noon enen sukaaɓe wonɓe e janngude ɓe ɓay hare ko enen janngude jangina si a janngii ɗina tan a janngii sunna mo wiɗaa ko sunna jannguɗaa on woni sabu haala kadi enɗan hannde mawɓe maaɗa e enɗan maaɗa fii kamɓe joggaa sunna o tati kadi a haɓiiɓe e innde sunna anndore ko sunna ko jogguɗaa wonaa sunna nabiyo sallallahu alayhi wa sallam joggol en nanndal mo joggogaa o o feeri o o feewaaru no woni o mo woni
an ko yandira akiro an jokkomo moƴƴoɗa e makko noddirama no woniri hay so tawi noon wona ɗo juɗɗo naafi noon koye juɗɗo aɗa waddanaila monaɗo moƴƴo wata en dallino sunna o tuubinoren sunna o haa gonnen hakkude yimɓe nayi innen ko sago sunna noɓe matir noon ɓe yewtiɗo yewtide naɓade yo taw hara janngoɗo ɗo janngoɗen ɗo ko kala yiɗo maɓɓe wimo alhamdulillah batti o fuɗɗino janngude gila o fuɗɗi janngude himo leydi himo jokki anda himo walliti himo ara ɗo hisalji mon tuwonte yewti aɗa waddanaila moƴƴa ɓurɗo battina e men ɓe makiɗo kadi ɓe sakkitode gam yafudu awa musrijiya hum no jeeya karko goɓɓe dallinorta on ɗon ibara wondema haray yiɗugol nokkure mum yiɗugol leydi mum koko haani wona ko haɗa karanɗinirgol awela jantike koye jantike ɗumol ko ɗon ɓelandi awa musrijiya hum eɓe yaltinaylan yani ino holli wondema yiɗugol leydi no ɗo hadisaji o ɗo ɗe araɗe jantade sabu raɓɓiɗugol tan on ko faani ɗen yiɗugol leydi munde haray wona hella kono hadis no janten ɗam ko jangete ɗo ko neeɓi hubbul wataningal iman on noon kan koye sirru mo fi dallinoren ko tawata ko selli kon kono gonɗuno wonmade yiɗugol leydi mum ɗum noon kadi ko yowodiri noanɗuɗumne muhamara kalila fi mum koye taw hara a gollanay leydi yangano ɗaandi ɗoftoɗa lamɓe mayɗo ewɗo allah yarni allah rata e goto kala nafoore ko ndemuɗa fii afirgol leydi hara nafiraydi e jikkoji ɗi ɗi fof aray e ngala jonnude yewtenoma yaafoto ɓayde jominanna ɗum ñanñaɗon ko woni hayde fof kono haray ko jannugol jama o torore tentina fillito fillinno yo ko jangeten kon batti e ɓe en telemmaka golleji ɓen jamakiɗo so tawi a jangi a faami ɓerno ko jannguɗa o wonade heɓa gandi jangi ɗum ɗo tun ko gandal hadis o ɗo tun hannde ko gandal a faami ko janta ɗo hannde a yalti a yahi tawi ɓeygure maɗa farima maɗa hendam maɗa e no riwodiri e ko woni ka hadis ɗo aray tigi tigi nafaani aray mande nafoore gandal ngal mande barki gandal ngal koye taw hara yiltoto e suruji ɗinan ɗi e comportement men on hakkunde men e allah subhanahu wa taala ka ndewe mum ko nande e mum hakkunde men ɗowɗinirɓe fuu ila gayna ha gawri ha e wondade hara kala huwondirɗo e ma kala fottuɗo e ma hay suɓe wotere ko seedoto ko wonde ɗum fuɗɗi hannde enen ɗo moƴƴo allahu baddi gandal ngal e ɓayen artikellah ko lambi e ɗiɗi hare jama ɗum tona senagol noto dartuɗi alhamdulillah nafoɗi no woni e mum yo allah o artuɓe allah nagol man e wa yaafo hatta ɗo assalamu aleykum wa